na Mutongoi FM kunengelelia Mauvoo Ala kwenda na alama kuyani nikenda umiotua kumatuku kenda mwini wa nyanya ivinda yao sakuwani na yu na ivinda kunikila mathanguni kwa tetangu The Daily Nation lea kwa the big standoff. Mundu mwema. Yes. Wa mokiti hata. Na mokiti na zetu. Kana ngiri director mwema. Ni musio. Ngai ni musio. Ebi tuwame kiku maisani ma. Mavinda wa mbe. Tiyo. Lakini wano ya siu. Ndagu wa ya siu. Nki. There's a big reason. Peki tumiki nene mono. Naindi anjona siyo yirete na gure tuiboa. Anaibu ende noboa. Naindi no kwata no kebya ngoto chendi no kunikilitwa madango musese wa Mutongoi TV nende mwema na mundengo chedango ya The Standard na Mauvoo Ala manenge toito idango nini Mauvoo mekwa IBC Defense Trio a Central Farm Goes Quiet nende ani Mauvoo makonete ala andumana mete kana andumana tambokite ndini wa ndicho nende meba mwikwati wa ndini wa kiwanza cha Jomo Kenyatta nende Mauvoo asu kwa widhani nungu ngoni gelele mo manenge toito idango ni yekomi Mauvoo ange manenge toito idango ni Mauvoo makonete ulongamete na chama cha Azimio One Kenya Alliance kutia usumbe matuko kenda mwini wanyanya nothiye ayathana kana ayasia kana nokethwa aimenga boda riders kana ndwala matwa a motorbike silingi bilioni umwe kana fund ya silingi bilioni umwe wasuka udhani manenge to wito idangoni ye komini itatu Mauvoo angi manenge to wito idangoni ni Mauvoo makonete elambanga enedhiwe ya kitika kiaoni chanithi naindi newikilangilia kuma accountini Embu kuma accountini umekulika ile ngina ni kwa chani accountini ya Embu ya Dharakanithi ulike countini ya Embu naindi Mauvoo asu ya yes ya Embu ulike Dharakanithi ne kana odi countini ya Meru naindi ambange suni nedhiwe ya tia ando miongo itatu nana matena madhayo kana matiwani madhayo mo Mauvoo asu kwa udhi ningu dangura ngelele mo manenge tuito idangoni ya dhandatu na ya mwanza naindi Mauvoo angi manenge tuito idangoni ni Mauvoo makonete ula governor wa countini ya Kiambu naindi Ferdinand waititu wedhiwe ayesena kwa sekana no account ondo mbesa siake wedhiwe aikwata naindi wedhiwe aitabia kana aiweta kiu ndini wa kwa sekana nukukitia mbesa siake nituwezekana ne kwani kana EACC ne editu imwandanite naindi Mauvoo asu kwa udhani ngelele mo methangoni ya nyanya naindi mudia Mauvoo angi manenge toito idhangoni ni Mauvoo makonete ndi ya zibambo naindi nedhiwe utwe kana nikatume ya nimakedwa ndi ya arare nimakedwa maitumia gold coins tasio currency sia ndione ni Mauvoo asu kwa udhani ngelele mama nenge toito idhangoni ya mngwele amonza Langwa The Daily Nation, the big standoff Raila Odinga na munini wa Musumbe Dr. William Ruto. Mudhanyani wa umundi ni kukwede wa kuma saa 10 na umwe kubika saa 10 na kukwede wa kenduketa wa the presidential debate. Pa Mutongoi TV ni tunakuwata ye deputy presidential debate. Kana anini alama ya kukitia kibela cha usumbe wake Nyari Gathi Gachagua nona koma ni na Mwanduma Dhakarua na indi alange makoma nagu na indi mudhanyani wa umundi Raila Odinga nuna wetie kana notonyo leo dhini wa debate isu nundu wa makulu meke bathokanyo langu thange kuolesia Mwaure wa Higa Raila Odinga William Ruto wa Jakoya George azimoma bani wa kunana ni omundi matabindi ya Kenya mwangite kuikwata kana kuika ndia Kenya tapatia lete methene ya 13 nikaenda usakwani munene utwaiwe ngewesu nengetwe uito dhanguni ya 14 na ende ngewe ngetwe uito ningawe mwana special report yuloa net worth ende kana NIN lato uyanata munini oloko tekibela cha usumbe na UDA na ngwatanio ya Kenya Kwanza Rigathi Gachagua ilama na endeni wa deputy presidential debate no naisi air worth kana na lato wa milioni na lakini betu kana pena sindingi mbinge winasio nacho kitumi wende kwa tiwa ngorabia edha na lato ambaza sia nata na endi ngewelenge nengeto wito ni ngewalatu ane LENAH yulo elambange nenge kia kuya usine wa nithi palapo tuweka na kubikia oyu andu manyiva miongo tatu na ana mama enthitwe mamina kuchiwa nithayo ngewesu nengeto wito idhanguni ya mwonzana nengu idhangi unengelele tusisia idhanguni ya katatu The Standard ni Mauvoo makonete
asilamu kana muslims na ndi nime we mayasya kana Sheikh Abdalla Juma opio ni udhi wa sukumiyani kana withe nemambia kutumia kanwa sukumiyani kana withe nemambia utumia ndawasi ya ubanga usiene ndi ni udhi wa yalesia muno kila ukwenda kana kila kuidwa I preach kana itabia ati imandini isuni aume ni kana withe nime kwa veskotam ni kana withe Tomi nikana withi maikosia kana maikosia iria na indi anithi wa yelesia kana kiua kenda wathi kwa serikali cia hospitali cia kindeme gukwata service isu kwa silingi ongili umwe na maana atano na indi no kati procedure kana kwitha will take cooperation kauka kwa ibinda yanda tika 15 na indi oyithia ni woka ne sana indi ni withi wa yelesia kingi muno cha kwitha we ayenda ku preach kana kwa lesia ando mandini kana ate imandini isuni kana withi ne ba langwa poverty ni yambatite muno na ngalama ya dayo ni yambatite muno kana withi andu mo langa cia na ilamo cia wenda kusoma ngwa kwa withi anu ni dangu namba 3 the standard. The Daily Nation. IEBC remains quiet on questions raised by DCI on 3 Venezuelans. Ende betuekana kana muvea wao kunikili wao mama iva Kenya wa DCI nono misema kule meke wadhokanyo yoloa alando adatuma na kwatiwe ko yangaleka osia Venezuela mana kwatiwe Jomo Kenyatta International Airport ende kana kiwanzani cha ukuani wandeke ba Kenya cha Jomo Kenyatta makumande ya Venezuela makute sindosike wadhokanyo sia ki stima kana electronic la situ kana ina connected na maundu mao sakwani ola utialite matu 10 atatu kenda with the way na indi betu kana andasu mainale kwa isu nenza mayonyuvene mebakaye kwa sikana mainale kwa na indi thanguna the Daily Nation ne kwa nena nenga ni Mauvoo kana nena akulile maukuli okwanza meno ya IBC nikende masongie kana kwa nando DCI kuwata kana andasu ni manale kilwe na kana andasu mena we are wave and then osa kwa nula munene okite na kulula DCI kukule mono kana nzama ya muvea wala uchunguza kana wala kunikela mama iva Kenya ikulila ukulia kwa kisongwase is Mr. Chebukati telling Kenyans that the entire election is contained in this one personal laptop, a few flash disks and a personal phone. Kwa kikamba DCI ikulia kana wafula Chebukati endako ya Kenya kana maundu on the mouse kwani wa matuku kenda mwini wa nyanya mendine wa laptop mwini ino kutuwe kana na kwa tiwe JKAA na flash disk nini siya kuya Mauvoo na ende flash disk na ende simu mwe nikana ene maundu asu masongewa nimea kweza tuimana kana koswa kwa gadget isu kana tumashini tu nikutuma usa kwa ni munene utaendea ondu ba ile tenge osu ndewa nome kwata ukaithanguni kana the Daily Nation thanguni akatano the Daily Nation ni Ruto calls for 6-piece voting in North Rift. Kione kendo kana tete the namuno ba ukambani andumecho kana makarna makona suti mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ya kana andola mena mekwete kivila na chama cha Wiper ni mama leto kono kura na ende na Keruto adhikuyanga leko usia kwake ku Rift Valley na wese kana andola mongamira na chama cha Wiper chama cha UDM amoka ni mama leto kono kura asekana no kwenda kwenda atono control mbunge ya Senate na mbunge ya National Assembly nikenda ndi we say their metala tala hivi tukizwa ni whether ena wasio munene in case akona wakula ni Kenya atuka muzumbe we say their metala tala yake ika bitu kidwa ne saa na ndi kendo kingi na waisi kana andola monga meta matena chama kana independent maele toko no wakula ngale kwa su nondo asekiu neke kwethwa ki munenga aibo ando mena independent kana mayonga meti ukono wakura ngaliko isusia kwa ke ngaliko sia Rift Valley sia ticket okesio na indi pe ando lama ndino wa unyubani wa nomination kana indi ula mthungu lowasia mabya mumma manewi kana ndonato yonesa na mama independent mo ukwasia maika kono wakula Tusi ya thanguni ya kana ichukuja Mauvoo Ala tunanengelelwa mumbi MUEMA makonetie alando atatu kana alando atatu manedi tumatambu kandi tunaindi petuka kana umundi ni wome kunda maya pia ndino and terror police ne kana withie utuni umwa wa kana meka ko deport wa kana nimemanyika ondo mekwe kwa naindi ndio Mauvoo yasu and I quote it is clear from the invitation letters the 3 foreigners were to report to Mohammed's office at Nairobi and not a EBC warehouse nor
we IBC officers na ndi isu ndeto ineni wani George Kinoti ula ni boss wa DCI wanda kusoma Mauvoo Asu kwa withiani ni thangu namba 4 ya The Standard Twikilania dango namba 3 ya The Standard ni Mauvoo makoneti mbanga ile ni thiwe ya katika ndini wa kiao cha nithi na ndi otondo MUEMA yanatuelezea mawinyiva ando miongo 38 ni makonfirm yoko da matiwe ni dayo miongo 8 manatiwe ni dayo gukwa bau na no anangi 10 matiwe ni dayo maende na kukwata oiti ndini wa masibitali alama ne thiwe masembwa na ndi ndiko nengelelia okwo kubi ku Mauvoo makoneti yake ya ochucha nithi mwaka wa 2019 miongo 95 nibethiwe bakwatikana mbanga kana mbanga ya kitikie bune ndi panda batuwa andu 16 nda matuwa nda mathayimo na 12 maumite ndini wa musi umwe kana family imwe mwaka wa 2019 miongo 9 na nyanya miongo andu miongo 5 na 3 nimethiwe matiwa ni thayu okiao nichu oingi mwaka wa 2019 miongo 9 na 9 oingi andu 16 nimethiwe matiwa ni thayu okiao ni okiu mwaka wa 2000 andu miongo 5 na ndi oyutwe mwaka otwe mwini wa mwanza ilani iso andu miongo 38 ni mathethiwe matiwa ni thayu kumana na kiao chu na ndi oingi twisisi andini wa kambuni isu ya Modern Coast mbangela itwe kana siethitwe sikitika mwenye omwe kuthi ulaungi ninenganitwe bu mwaka wa 2013 mwaka wa 2010 2019 kubika mwaka owotwe wa 2020 no yombanga ila ukiteka oyumetuki isuri kikie kiao ni kiutia Nithi Bridge nendi twakila ndatu asisia NTSA nimediwe ma suspend kambuni usu wa Modern Coast mwaka wa 2019 itina wambasi yo kwitha ye kana mbasi ya kambuni isu yo waye ando muonza na metha ma suspendwa na oyuti nimediwe ma suspendwa ingi kwatiania nambanga ikitikie ndine wakiao cha Nithi na ndi ilai kosti ya kana itumie ando miongo 38 masya mathayo nendo wenda kusomea Mauvoo Asu kwa wethianu ma banga ilasi akitika ndini wa kambuni isu ya Modern Coast kana mbasi ya Modern Coast noko kwatia ithangu ya The Standard ni thangu namba 3 ni thangu namba 1 Tusonga nambe ithangu ya 3 ya The Daily Nation Raila was border operators naende muthenyani wa iyo Raila Odinga ulokotike bila cha usumbe na chama changu hata ni cha Azimio One Kenya no komanie na nduma boda walao isi kana nuko sisi kana nuko na polisi naende yake metalata ila ya elite ni kana ndio ise ndo noma boda mayuthi ni polisi kwa ndo kweta na kendo kila kingi wise ni kendo kita agenda inclusion kana ndio ise there aka na aume ni ndani wa serikali naende akama ina bini wa kindu kingi wande na kuatia nondo ando boda aingi metwekana kana meka mbini ya munini wa Musumbe Dr. William Ruto na Kenya Kwanza na hasla na ende na kumanene ni kana wesethia animasio kangaleko yake na ni wako atakura sio nyobanini munene watu ende kindu kingi wasiti kana maloni no kusisi ni kana wesethia ni mathe sia interest wesethia ndo kosa loan na interest nene kwa atandithia no nini na muno andu boda na ende yasia kana andu boda ni mabata muno ba Kenya ni makona ya musio kuno kusisi kana ende wesethia uyono ni wane wanda ya na ngewesu ithangu ni athandha tu wanda kwikwatela wa lena watu nengelelia ya ko ya Nithi Bridge ende kana alama nethiwe mati wene thayo andu baibi mainyiba miongo 3 na ende kana recovery efforts kana ende kana nzikayo sia kumya me ya alame bu na ende kobosi alama tonda kwa mati ya lete ni yende betwikana kana aume 18 ni moma minete kotwa ne thayo akae 14 na etu ele anini ngewesu thangu ne ya Mwanza ya The Daily Nation Mauvoo makoneti endongoi kana ulonga mite na ngwata ni Azimio One Kenya Alliance kuti afirila cha usumbi na makoneti andu boda no media irangoni ya 13 ya The Standard tusio kana itina irangoni ya nanaito kwedi ya Mauvoo makoneti ula governor wa county ya Kiambu Ferdinand Waititu na ndi niwithi wa yasia kana wenye ewusekua kana niwisi no atete
mali yake na aka account kila kimwe undu wethiwe aikikwata ngana ukethi aikwanila yimo connectio ni etha ibetangwa na indikati wa sindule imwe ukwasekana no account undu wethiwe aikwata ni Jamii Bora Building Solar House in Nairobi Central building along Biashara Street house in Runda Estate 7 vehicles a tractor na ploti ploti kadhaa kauntini ya Ilobi, Kiambu, Masako na Kajiado. Wenda kusomea Mauvoo asuka udhianu nidhango namba nyanya The Standard. Nidhango namba 10 ile debate stand of Ruto's day if Raila skips the event. Ndio na kueleza kana motongo wa chama cha ODM ulo kutekibela na cha usumbe na ngwata ni chama cha ngwata ni cha Azimio One Kenya no watete andumake na keno watete kana ne mato na kulea noto no leo kuthindine wa debate ila iko muthanyani wa umundi ni presidential debate na ende andwala ondeme kutekibela kicha usumbe me ana ni mome kuikwati wa kupika pu na ende pe Wahiga Mwaure pe George Wajakoya na William Ruto na Raila Odinga na ende kulia kupika kwa Raila Odinga ndeni wa debate suta mwaka ni wangilile 11 Musumburu Kenyatta ndabika ndeni wa debate isu na ende kulia kupika kwake ne kutuke kana ne kutona kuona nia kwa pinzani make ni matona kwa sekana no kiye na newe mwene kokota bya mwene ndekelo bangite kwika asa kuwata musumbi wa Kenya miaka ni esu etano na ende betekana kana no kulea kukwata ibuso ya kukulia na kunena na munini wa musumbi Dr. William Ruto yolwa udhokomi wake ila naye munini wa musumbi nake umunini wa musumbi Dr. William Ruto no kulea kukwata ibuso ya kumukulia undo wekie alikandhini wa silikali kana akethanya na musumbi Uhuru Kenyatta angewesu 10 ile the Daily Nation na ende muthanyani wa umundi yaweyo nitokotha tuikwete presidential debate na ende ngawa muthilangu nengele thangu ne the Daily Nation nengawa yoloa lato wa Rigathi Gachagua elo ne ndino wa debate deputy presidential debate anaisika na network yake kana lato wake ni million mana na asiende be last minute kufriziwa kana ende ukaseda ningo atenda tona kuitumia lakini betwekana kana andoma ukunikila limande na ukunikila yoloa 12.5 billion kana bilioni 10 ile katano 5 ila silisilete ndeno wa account yake kuma mwaka na wangilile 13 kupika mwaka na wangilile 11 na betwekana kana pe plot ya bilioni 1.5 Ilobi wende na kwate ya ayasi ya kanani yake kwa ukiuni kikuona nyakana noto na kweza atena lato ulona wetie wa milioni mana na nangewesu ithango ya 13 ya the Daily Nation. Ndi tuisisi ya Mauvoo makoneti ya unena nyakana debate ile kutwa mdhenyani wa umundi koneti ya Esperance kanando alame kuchakivila cha usumbi ithango namba 10 na ndi Raila Odinga na Wajakoya ni matisi yekwithwa amayasa ni matonya kolea ubika na indi Raila Odinga na indi alama bangite unenanya ni medhiwi mayasi kana unenanya uikoneche muno candidate indi ni wa mwene ndini kana withe ni wa wakilisha kana ni wa president makulio alawi namo towards kana towards candidate alama ekutia na indi Wajakoya kila kiumwania muno kila kiutuma ayasi yawe nenda ayuthuria mkutano usumi kana secondary no wiki ya kuspilitiwa kana kuanwa undu ma deputies momeriwe mayano nda aibika undu usumi wona nyowa kwitha me biased na lite kwithwa amayitwa ndini wa panel imwe ndu tiye ingi nikana okeria ni masungi ya makolio nene Mauvoo asuka withianu ni thango namba 10 ya the Daily Nation ya the Standard story na ndi musesi wa Mtongo TV wewe watu wa vikamu leo kunikilitwa madango ndakusoma Mauvoo alatu wetha tumengelelano ikwatie thango ya the Standard na the Daily Nation kana okesomea Mauvoo asu kwa withianu nitawale na mwende wa Mutinda na kwa neta wa Steven MUEMA ni muviana ndaye mwanda musesi ya nondo wako sesi ya Mauvoo asume mathanguni na Mauvoo kwa nisa umundi nikilungucha amuka kina adhala itinabindete ya sanetu komana nekanane wese neto anena na morning tola tunake muthanyani wa umundi na indi ni mugiti wa kivila cha OMCA ngaliko sia mulolongo nengo thange ku introduce kwake umane when ni we na indi abangite kwika atane mundu meba alikandeni wa mbunge account ya Masako obangite kwa kana ndi mwanende wa Masako isethia ni watete kana mwanende wangaleko esu ndi mwanende wa Kenya wonde na ndi na otomotomo ni mukubi kusela ile itetu ukenda mo itana abatende biwambia na Ndeto TV kanoka tweet @mutongo tvke director MUEMA otumete #amoka twithiani